Ujor na Khlem jong unong san Hima. Ka Hanyo Trap Integrated Territorial Organization Shillong City haka khatnyo tarik ujeliu arja apasau kala Leit shaka office rikam jong Commissioner of Transport DTO but hu MBI ban ai da kajing tho halor kajing dan ki katuk ani ki ba Ujor haka bede ba kajing mi ki company ki ba Leit di ki mar jong ki haki Shnong ki thau Khlem dan ka commercial license ni ka license khai kinong yalam kaseng ki loong bahadian bakile kendo nakaliang katanat badipet kula kular bakan sapet benya halor kani bat bakan sapentep hakaseng yakilenti bakidai banle ni nakaliang jeng ke Hito naka Shillong City ni wan antas ni apa Commissioner of Transport DTO bat hau MBI bat kendo ban maai kini ki city ata kalong ba kedan ke complain nakaliang jeng pai ba kedan ki kat ni kat tu ki kali but ki company ai ki bawande mark bawande mata po Shnong jengki bom dan registration ne bom dan kata commercial license registration man perikam te kumtahi masinyo tip kumtahi ni wan po transport commissioner but MBI ba but percaya ki ai kata ka jing kilap pai ba po sulok but kumno ka ta ai ki te kumtahi nakaliang jengka department ru kila kular bakin pet ya kani ka matter what bakin wat ya kata solution bakila kularu yangi bakin sa pentip bakano ka lenti bakin shim bat kinle tang tahi